Going artifact me. Ikaw na assume. Hinaon kos. Pinanaway. Haon kos tungulaski me. Ikon sen ringin na. June line me. Long me kos ringin na. June 25th. I want to welcome you. Thanks for sharing your evening with me. You're right here in Hawaii. It's 34 minutes after 6 o'clock Sunday evening. Yeah, you want to look at the, it's a little bit, there's a slight shower, rain shower right now. I'm not sure if you could tell on that live shot, but this is what it's the weather like here in Hawaii. Let me share. I'm gonna go ahead and proceed on with my broadcast. So that means I'm gonna share the time zone here in Hawaii. Once again, it's 6:35 Sunday evening. It's already sundown. It's 35 minutes after 6 o'clock. So Guam and Chuuk Micronesia, they're 20 hours ahead, so that means they're Monday. They're already Monday. So it's 2:35 Monday afternoon in Guam and Chuuk Micronesia. KOSRAE and Pohnpei, it's also Monday 3:35 Monday afternoon. For Palau, it's 1:35 Monday afternoon. Nashville, Tennessee. It's 25 minutes until midnight in Nashville and Dallas. Of course, Seattle, Washington. Seattle is 9:36 Sunday evening or Sunday night, rather. Kwajalein and the beautiful island of Nauru, they're also Monday. It's 4:36 Monday afternoon. Once again, 6:36 you're in Hawaii, Sunday evening, June 25th, 2023. Then for Colorado, it's nighttime, 10:36 Sunday night. Welcome. I would like to once again greetings from Hawaii. I hope you're doing well. I hope this finds you in good spirit, good health. I'm going to go ahead and put one song, KOSRAE song, church music, beautiful KOSRAE church music. And then after that, we could say our prayer together. Okay, so where are you? There you go. I'm gonna go to the. There you go. Yeah, there is. You could tell the pavement out there, the main road. You could see it's kind of. You could tell it's wet, so. It's a little bit wind too, kind of windy a little bit, so it's nice and cool. Sunday evening here in Hawaii. Tukun me awan sa kung ako me tukun iparay.
Look now. I want to make sure this thing has volume audio. Ako mdagan i-pray lang na king akademia kat ganin pray kat flatlash. Siya mali na yok na lang sila. Kulomalap ki lang siya pa alom na siya pa nakawain mo ular. Lucien mo ular fin fel siya. Kat kulomalap ki kumkual mo pa mo ular na ki ikan lain sabat lo mo siya nga ikan siya nri. Kat kulomalap ki lain na phone siya pa mo siya nga kumdagas katyak ki ulitu siya. Katli katakilin kalmen makumrela fin fela kalmen fatlom nagawa siya akas makinigat ki kalen alom wangin ka siya makain lain ka siya makumaki na siya Grintale kat lebe ba dahil ki nagawa siya kat tafong leke kulomalap ki kumkalwani na kuwigat kat finne yokla molin metlas Kada pang na siyang gamin na nalwani na yung week at akyok ilal fung ilas. Kada tala fin shikla lal fung ilas. Rit malas ay te fale ak fal na ki makarita fal ki dinar na yematom. Papamtal na ki way ka sa inye lain sapatlom na manas. Kada tala te kispen wolas pa kum kol mamolas na ki kapun week sa inye na ki lain lutuwa ka week sa siya may ta ka inye kita pang kumin na naskal wani yung week at Hakin siya yaki o yawo min sang kol molas fin felsi fin sakla na ki pepel siya inya papamdan na ki broadcast siya mga akulang akfashing nga kulomalap na siyong ki kum haki si kain mano na siya skriwa fin ne as met siya luo wiya peke o yaka siya inya na sin mashlon mama kita akfash siya lalaki din ka na samkum Green kain akpa si Shelia, green kain akalin lawangin ka lash wang nito lash si Fena, green kain leilangan matalomin kain kol ngay kol na naklas ka aski rit malash green kain akalin me file ka me wo insang aking anya kum ke rit malash kumala pa pamtal agde shibna fakulo malap ki managawa siya mga kia misla wo ka mainche wo siya mga kumesyon na siya silo siya mapalakin pe may hilya wae ka mas ka o yan ang kawa siya may lutas ka pa dahil kat ito lalfung ila siya kat ito la kumita managawa lalaki din kain pang na siya may fulala managawain po metapan kumin kasi kat ki may nanalas kat kulang malap kat siya pangon kum nakimtaw ni ki shafla yan finrak siya las ki pelsing kumin kain in maslo kumin kain wi kumin kain si inche wolom ka oya wolom in sangkul kat karingin orit malas kat kulang malap kat pray na siya may fakulo kainin mo na tum Jesus Christ metangulas kat pray amen Aki me pa nasum akulo malap kita fashion show na kinga merala kusin pa nga share na si was me time zones pang finenawai kasi en mainland ka states ma mainland ma nga ito mo asmit last mit KOSRAE we aweng penayan punpe en kuwa men KOSRAE nga ki pang sinmet na kaywa kusita la me Sebentar sila ki pelsingi nga terangan sila kunon sugolu ka nga keswi mana konye me finsaklak me ki me kaifilak ngan ngasay met KOSRAE ka met nagawa may ka in fort ke chulali na KOSRAE nga taga kusin civil penanapnas ki pa si sel kusin ka in kasang or silak nga me hotel mga siyak me Pagsalan mo itakitin da kain hindi lagda kain me saklak kani naki siya may orek special election siya July 4 kina papenas pa yok siya ma tako naki me ro masilak ngaya tasak insang akfashi ben ang aki saman artrofas ka may pair nga ito ngaki share naslok siya Pastor William Pastor William me kawat na wo sila el pa siya pastor las finanya ng aki share pa na me masi duo me masikyak ke Lucien Belma katakani kalain sa pa
Ama vukikat isääs klukikat rykmäänolla. Vukikat isääs me alfak mavuna ki eltlaarsen. Apara nge sakak pe fawasi ka wasi lumu naslok Pastor William. Marsi kaki ki pel somna na ki pena pel naftoto somna ngama wiklu otari. As you better get on so go, ngake welcome you fin na mitse kamit luwi aki ikanchen singing. As you back kalim ye time last fin na waya. Ingin 6:47, and once again, man, I want to show you what it looks like outside. This is the weather on our Sunday evening here in Hawaii. It's a little bit windy. You could tell it's a little bit wet on the pavement outside. So that means it's just a little bit raining right now. Slight shower. Couldn't ask for more, just a perfect time for, if you go to bed, you're going to have a really nice and cool evening here in Hawaii. I hope it's the same thing, wherever you at, whichever way, I want you to have a good evening or good day, at your location. So I would like to welcome you. Nga kifak kulong malap nga super silakin sugon nga na kite ato yang naki me kite ato yang naki broadcast sila ka. Bonjour, ma gang KOSRAE. King
did? I left out. I did something on this phone. I left out her email out. It's okay now? I made a new password for this email on this phone. I locked it out. Oh wow. Yeah. I figured out the password from this email. Man, you're better than me. Yeah. I'm broadcasting in. Jibari ko ng suwan ang apa.
Magvaklo malap ke katkan svit baosin ke konsen singia mana kya kalamia nit luola la now koske konsen singe. Well, actually, Southern Tika Academy ma we kosinge. Confin me, if you have to choose whether you're going to be following your clock or cell phone, your cell phone time ke cell phone too man, most of the times it is more accurate. Na ingina ke clock sin taking vat mo michilo la cell phone tika vat ma we taringe. Tari ukoi cell phone sin tik ngay may nga mo pa cell phone sin time ke pa accurate ana ke nga kalami nga. Maki shwit pa na fakulo malap ke kalang lang kat na siya kan shwit ba osin ke me konsen sin nga ora ke lening gar som la ke me wiktari nga me kena pagala pos me ptismen nga kena me ptismen nga ran ka la nga ke shwit pa na ta ko nga ora me broadcast se duo la ke wiktari nga chafta ya na nga sisakluk na pa nga lo enta na wangin me pasha nga inina me computer syntek ne fak mars me pasha audio ke nga fin takin pa fin track pena chikya gona ke pelsom la nga antala ko duk tarak sik siven ale na yok na pa chipe anda ka sibe na kon ye sibe na academy ngor silok na ki me special election si mare ke July 4th ngai dalim ko siya nga kani el plani el finsakin ma in elanka in me tau yak lan awal kat na ke national government ana ke academy July 4th pa special election singore ka July 4th finan KOSRAE and ponpe and kuam and you know July 3rd July lentolo pa kada sum me akfrash 4th last finan na ngayon na election ngayon orek ke Belgifana ka Lenjifana insang papanangay kata inkenek may karingin intars me fraud ka me katarsi korek ke me election ngayon na din me make sure integrity honesty ay sikyak ke me present mo tapay ko ara pa nga mga sikyak July 3rd finanya na and KOSRAE July 4th nga lalal mo yan siya ma 4-hour request min pa na nga yan siya ma national election request kay lakun yan siya magat kanam dara Christmas last year ako fin me son na hotel la siya ko se food ke na siya ko siya ko se food yan Pasha pinta ka sila nga ata ka nga me ngusre ke me nche pa siya ke oyamis le kinanako lo se ki nga vat mawiyak pa candidate kani ki mawiyak pa nga tima kisipin me kachiyaw para nga taka kaya nga lima opportunity na wuwusilan awit ka tanang ki me congressional seat nga man nga ital na pa ko swin loyang na ki me ko swin loyang na ki o ye lal mail me academy ng pangil faklail ki me placard si malorela nga insang academic campaign me placard si ngil my experience, honest, confident, reliable. It couldn't be alin na nga mo fin nga ki describe plan matfakasi. This is exactly how I'm gonna describe him. Along si confident confidence reliability lalo. Tako nga di ki kuswin na ki Facebook live sila nga ki may kapun week tari well actually still this week ki Friday ka ki Thursday week nang ko swin loy na kita na pangay o yama si pema rangalin na ito ganyan
Katagarim da kuwa mel aksa fiado to dala flokla na KOSRAE. Urek masimala right missing nge pa ilora na ikina som shunen KOSRAE lalina el akwak na pa me o ye lal malfarskia ilte yawote me shuk la ilte nga italaga pa ilte sunar spelchi il susnia kinage directorship kanake kainin me position ke government KOSRAE lal focus laki me urek masimala ngani pa ngali ma purpose same purpose il fin the government Congress nga mo ila look out for the good of our community, of our society, of our people. Might large finan federal system Micronesia in particular might large finan KOSRAE yale na ars na pay nga masira nga na tuyak na pay nga KF siyak na manas ko sina as put him into consideration na ki me seat special seat ma election special election like seat congressional seat ki July 4th I mean Lucian matala ngata ka shunen ke 1992 ada ka shunen na wai ngamda ki service na makuya kay bangon ya fat mo you got a job line up for me here na taga natin na rimaki I think the following we guys are working here Lucian Pel siya matay na ever since 1992 Tako ni me shun balon kasi nga limo siya pa na as na payamay na actual siya yakle akfoyle yakle ki me relationship plus ki mit Meraki ko and Washington Meraki dal layla kiting kanta ko mata orek ma me find a better living abroad siya na KOSRAE and just KOSRAE Anaki nga kalami nga tako dalfin lo nagi me Compact of Free Association ching 1986 87 pa compact sing reklakat kainda ko nakat pa talik KOSRAE Micronesia masomwela military medmen pang pelsi medilalik sa green kainda ko join up the military nga sam la 1986 pa o reklamasin nga som truange military ngalong yalong lago sin pelsi wa nga som nangan me som na skina min king of force kap ko pa ngalen na kina pa ake we marines ka finne matwa yalong lago nga som mga shek pa nga som na ki job sila mga som ke marines nga som infantry I just wanted to go and just, spend 4 years or spend that contract, that my first contract. Or mga Marine Corps. Now, nga som we training unit singa wing ale pena pa training last ngita. Those were the 4 best time of my life. Ali na nga par na pa ni mi siya nga na me but stay in contact na sin talik mga reserve kay military tako matayin nga kilin na pa na siksife na nga kain I can look out for myself nga kain me sife na shuking kenik ngan kain me orela kain kasa siya ulak nakimit siya matapayin nga limo Makakasipin mamatena iniyak the war in Mashlon me Federal States of Micronesia the US government siya pa nga akalimitary ke broadcast sila ka face ka actually ka face third phase ke negotiations if I'm not mistaken akalimitary ke wikolimatary dahil sign delegate mitmaulal pa our current president of the United States, Joe Biden, meet up with our delegates, Federal Micronesia delegate Leo Falcom Jr. pa was me delegate singe me panel si mai som pa ya ilo si osun Singapore ka Malaysia. About a month ago, Kisipin may schedule conflict like President Biden. Alright, that's pa man
siya tal takoni pon pilal sa ni face acto lusi ala kami kita sikla sipen face acto lusi na ki aklu na ki aksi ma pretty much il cover assistance financial assistance lan American machine for is American siya apang nga mo face shafla sing arspe details mana yok siya nga ma in me ainiak le kayak foyak le illusion nine discuss put out there on the table sham kun ak foyela nine me inchileke nga ito la compacting ratified ak kayak le ngalal mo ngaten ito la fika o yen cash o nagiplan money ma to fin pa yok money compacting utaga insan cash and large micronesia na KOSRAE in particular ali mo pangi ka mama isang ak uyela min me ki me agreements ma rekla ki masitaria ma shafla ki yesing amo me kat learn tari mit maawil kat ngita learn tari la me nadalin me ak fuelye na look macam orang na ki pesam from kun akai fing aki ketinta kani shuk met magdalal fungi nawal katlang min mana pa sila ngali mo inge na finan Micronesia got ki me en Micronesia ngamo ars na pa leverage kalmen nga fat na catching leverage kalme got kain actually at this point ngamo it comes up in the right time kat kain actually timen ang ipangama kat ki kusin ro amin finan yin na ki da finan away yok na awayan ku ampa kat encounter na pa kat mistreated na pa magkasipin kat mit Micronesia na mit nge and state of Hawaii na wayan ku amal dal orit makin me dal dishonest ki me evaluation ke impact kita kolas na finanyin na mga tal kikiap mo ka train out revenues la dahil ka tori makin tal sisla manila lap cash maki dal moli medical expenses naki entitlement la sa panga ki academy la ars entitlement payak de mit la finpa ars mit mata las met tikil dal discontinue me benefits niya met matalas min kum fin yaon ngol kum taga no rekma kum actually kum kain apply na dali shot money ni na tekan si bare mga tasha nga kalimitary ke protest laktari la Congresswoman Messi Irano na wearing congressional delegates in Hawaii that actually put it dal me proposal dal pa in restoria ki kitinga in me apply na ki food stamp should be apply na ki me might matter large finan KOSRAE Micronesia ngai alina chik ngamo achat nam tatapan la me en Washington approve ye me proposes sila dal ngai karin follow ma restore kata mangi ngamo katapangan mama mistakes nga mo pa ay actually yak lamang mit call larfin and federals of Micronesia nga mo they actually have control over some of these things pangan this is my opinion nana analog si Vena nga mo ilos actually have control over some of these things nakain mangi pa man kat siya kat palakin kat akulin kat ito lamang ilimpat na pa matalan mit KOSRAE Micronesia siya yung ang mga fin-flokin yak may alina yok na even more so ingin alina upena pa mulan may America ingin na mamaki mamasikyak ke current administrations it's not gonna get better for the next 2 years at least for the next 2 years this is na fale alupe so ke finbar changes ke administration in Washington mit Macol in Washington na pa ar finrak las masap managawa wala in the meantime mit las nge ilos fin communicate na sin local leaders
congressional delegates lan in Hawaii no me Washington ngayon ilosin push ilosin salka yakin auki yaki masing ang Italy finrak yo na pa na kaya metlas finan KOSRAE fin pa papasin na si ilmas as ilyal pala na medical me treatment ma en KOSRAE ka dito katingin compare na Hawaii na talik natalos nga kain Michelle tala na yun na los sa kamatayin no tal na los na kapay po lalo sa los in kain receive food stamp kain receive money mental te kain rek ma tal chun mat wa yawon ngol ma o yang fin archerolos na los kain matarun talik natalos nga kat nakla papalan mait nga na los matarun talik nga los in kain sang pe cash talik natalos mai los matarun o yang aski aqua classmate te lokun yaki na pasok na flokun yak yang hanya na met congresswoman last finan Hawaii ta syuktan malam agos masum la ankenu se ngali la ila syuktan restore tal propose ankin la som so soon me in Washington yeah na mga ito pa presidential action ng il-session kama na me urekle na wayak na mga insang kasha mo ite may kanisyang na pangakalam yun nakikay no yang nikipa na last phase niki Compact of Free Association siya ash me nga mo alin na naki immigration me situation naki mo sinanawa yung italalin na tal yokle na population lalos kasi may kanisyang ora mana file dalin tal na ora work lalos ora inconsistent na pa enforcement la dal ke immigration stuff ngay mo siya ngay dal contract pa na siya kumin present me green card lo man ilal likiya naman kung illegal or something the katte na illegal na ke immigration status la katte it's almost equivalent to U.S. citizens, but kat the U.S. citizens, kat national, U.S. national. Nara kat inyo na kat ngama kat na chipay ni na I-94 siya ngay kat na chipay ni na work permit siya makatay na kinarameta pa kanin mama yun na napay may malas ngay na wala failure lagi din may upekata siya na siya kuflay na communicate ilos fin sumura yun na lalos finan niya na ngay inak failure lang mga met ngayon may hindi cultural a lot of may problem issues na masing parang amo ala yok na pa sipe katin lo na nga ala na anak nga kalami na shoes nga finita mo products nga te wo nga ista kuluk na si vena na nga so ngatika na advertise na sumtan mo kung den market fin kuluk na kuluk fin wo na ngali mo kanila kain cash ngali mo matching ale or ngale na lalfung na pa nga lalfung el fin it doesn't look intimidating analan mo kat mail kay kami mata el ala kanon kay el me chiwas na naklala el kuvin siyak maji siya kay yun fak malera la maji nga ita na po lagi kan lalfung el kat kain me diki lalfung la mo el akwa sila ara parang ano na like pe nga ito lail mo ta finan KOSRAE kedlusen mo lail ke jafla ke lutit folk na KOSRAE alin na loyal na pa na KOSRAE loyalty lala as KOSRAE na pa el matana ke me ure masila ng matana el tepe shuklan tro trome na ke kainin orek mama na ure masila na ke legal servicing legal aging it's the same thing. Ila shuk ilan me make sure la kum equally protected by the law. Inte aklafonia kum inte me malom ngi komentar na ke market ben kin lo man kum fleila kum me government ka kasi organization ka kasi corporation business mangel dal me aklafonia kum. Aro alena on a higher level, il finta ko na ki national government,
he's going to be doing the same thing. He's going to be looking out for the well-being of our society, of our community, of our people. May KOSRAE. Arabang ano na kaya pinapay nga mo me nga finne kum del finne ni kinla siya nga ke nga matape ino nga ale na ke ina difference nga rela na ke molan may KOSRAE finne na Hawaii nga asa nga me someone mga nga mo nga kikiya po nga mo nga act keten ni mo finne ni na nga sa tosha ka nga someone Tama may kumtel mo te Hawaii finne ni na ko finga fact mga ale na Panagawas masikyak finanya nang alaki inas cash nangan kain me generously donate my time resources ka me cashback makaril sina siknain sang cash me mitlat finen Hawaii finanya nang finpas mit siwangin le finpa me sila me sima an kain relative friendship ngan kain we appreciate sila me Urik mahilya masikyat na siya finanya na nga para masira nga alata ko nikina ni mising wangin siya flayen in a lash met mamatay na ngayon na yok na finan Hawaii katin na katin met me te shawash katin met lalfung ye kat ukwe mama pa pala kaya finan siya katin kain lang sikat na katin kain me Karingen me mit las mit wies ma in a cash ngai pangai ma ma cold sina paranga involved ke ma singai norsilak ngamin absentee ballot singai il shafla in an across il shafla dari in an shunen national election office dari ballot my dal sa paela absentee ballots ngai mit Fort la convinzo na make up your mind pa si kakilina akos na chulailina akos na chulailin tuli fina Hawaii nge convinzo so na make up your mind nga pangon talik mit port palik mit las fina nilangan del pang kaya finar mit file ko sin support ka me cash ki special election singe kani pa file ko sin cash siya upalik talik na terime hingitar lingitar finen lilangan apa mitlas finen utwangan nga kaya nga personally kaya academic Facebook live sila ka achieve nang siya ko singina nga siya ka mitlas finen utwangan Namata kia kama utwa mawian papa onos ma kuligas finan utwangan grandmother la ka nekel ne sisters mawial dal pain nga kaya fiki oye sila naki chawlak may kawak la finan utwangan mit malam ngan akala ki life su me ma sila kala kaya fiko sin puro mo pengor sila Nakmanas na mitlila na siya ka Floyd siya kiyas maik i-right. Abin nga gina tigin Israel pa Israel tigin na nga siya ko sinamnas at ito la siya ko asmay kumdalita tel namnas tel tafi yala na lila ang mga saki mga kanin may mga ito na finentevan siya of course siya ula siya finentevan siya Nekel Kenya mawel papa. Nespintu pa nekel kafufu. Chipekol pa nekel shir shuai so kabandaligi kasngen nekel shir mungkoya papa Alexia mungkoya nekel Solomon Pastor Solomon Pastor Shuma pa shupaku pa batmal basta nanoma agin la talik siyarangan kumdal mafin rakusin we fought ala pots la siya ulat finen Seattle ala chinan kuam dari kawak lak finen kuam ngan na wengan ya walang ngan nga kaya fi ngasigusin na siya purong ngar sila kaya nagi me special election singe July len me ako finan KOSRAE kus isamol
gulsi wiyak ng Kenny Palsis nga kaya finapay naman na siya ki inchi posisele no naku kemisle pange sap ngali fin papay fala wu broadcast silak nga fin rak silak mga usela Kenny dan kanda ko matena impartial nga directly kaya ko sin football Kenny rang atin fight mit saya ona ki casting goal ilos me infatti no phone na mit candidate na ki sitsinga na when nildalin dan pangdal rore malanka dal ilos in area in level playing field na sin me candidates nga kaywa dan siging na ngare makin matchlak nga venue silak nga platform silak nga sang push kaya may ito may kawak may nagawa ma kung sin balakin kung sin fin purong usang hamlak na mapay kung sin fin mataga na awag kasi pala pangal si Becher ang alin na kaya pinapay ninyi na parang Samramgel basta William sumunod basta William na ki oyalala alatapon gas na pay nga di kaya na makawag sila papasa William pero nagawa nga li tao sin kaya alo ninalanda ka usukya po nanda ka usukya po kay siya ninakayawa kaya nga lim tao sin na kapang yas may mga ki saman kaya basta nga kinlay wu kakuluk ka nga anayin sila nga takakanal kami nga paraylak ki protest sila ka nga ngusre nga kaya Winfield Paulino pangil siyaulal basta William yun as medical condition mask da sige na prostate condition sila lingin nga na sure la harske state sigas ko ke ito lago finrak lang alal mo fin numuno ko follow maile or ang alal mo la kain kaila to ito laga mingal daga ni Rick nga detail ang alin nga takum tayo nga kain muna silpe apa kain mo itsingi pangali mit ma tako mutafinan niyo no ilo sinin no kainin mga cash kami as cash pa Jennifer natal Matis na siya Roberta natal Totot tigini siya Lerinta Lottery Make we are Oceania. Wow. Actually, across from Talofa market. Wajing akakil asonol siya. Asom sigok moski wiki gastari, wikluotari iti sonol Pastor William namin. Siya ulal Pastor William Winfield. Nga sonol kianin mo kakayik me mos mai tilingem. Aliya siyak na yun. Kaya siya nga. Asaman mga nga talawag in Facebook lal. Let alone mga asaman. Fara nga. Ay me, kumpaga. Kumpa nga. Me, pangay kumliya nga. Alin na koko ka. Buman kayo. Okay. Nga faka nga. Uy, nga tala siya ulumpa siya. Winfield nga kikumin. Masya nga fansin mamin winil tenale kingan fansin mit mo mas kata sigingin na pang siya nga tenale kingan na masya nga siyak sel Winfield lang kan fansin kin nga man nga kinin para ki may mas sila manil nga taga ni Rick Maingin ay tuy na Rick Maingin nga ginadov si Buffalo Rick ma nga mawiwi na ilfinsom ono tatak mama iltet na kayo na rin ma nga siyak lang nga kayo fancy kinyi apa siya flya nga di mo nga siya na hotel mo wang ripe ilanukun mang ini na fin ba pangamakat kaya may tayo na fin ba as may mas lom ka yok na kung fin may kalayan sapsi may Christine pangay kung fingerproof na pala
kumak fashi ko kiyak fashi ma makakatil gigidin na kum ina kun shuk sokla mait ma ina na yak ma ilainin na ma chika finne kum som usla sisla paun chika som na pangulat na ki telefonan check lal ba kain mga bakin tin loeng na kepen niya kitin te ale na kafu ki masaya kitin na rama paka kitin som na sokla mait ngay kakum finne pangun ek telefon yak pangun ek kakum finartala lime kos malong kum sang ma min pangun masing afak ya pa wini lor elti laure ma na lau pe na pa kaingi pa na kitin loeng na kitin me wang fang si basta wali mga kina fat na siyong kumin me loeng na pay attention kumin so matata lauro alwin ka finne mama ngaki kumin kum ni besta in para ikel min parang ay mga simakat ka na ro kita ka fin parai kita parai anywhere anytime ali mo masikat ntara te wo kita fancy mo kita parai ke mai chang amakat kayan balakat terela haring ina ki ngamta fak mga parai ke mai ngat kamperangan orela ta ngaki nyat kani matakat parai la fak lainel win te ilma kaina para fin ka taas mai tenin na kain mga wuke fakki pa bala wuke mai luwo yak no lang katagarim ta parai ala na Arship katlale na purong kain mga. Tarafang sil basta William. Hawak mo lang paray kay Kelwin ti ala parayan mo kayo ng amo ilan sokol lang. Ngaki ngafakin at afang sil da ngafakin na lang Sri Lapel sila mo lang ya lesom ni rolutsak kaya may kumfakaya nga tagayin matataw room ngaki akay kum finash eninalom kum kantekiya. Pangan mga kila na ro. Wawin il fakta il sono il kilomal. Il mata kilomal ay yal na tepurle na. Tu yang il siak sila. Il kilan tu yak mi siak la somne meta siak mai tain para kay meta. Ngawa winel mail. Tako may ilayin mali nga kagailik mo tayo mo ilansom. Tanga mo upe successin sila basta wala. Tanga fansil ate mo lan prime gama ngaki lansom sang talalimi ko kalong ul mamin yok mo lol ki any lor mawaya. Yok la mo lol. Elvin tala longo ulma tolngo ulma o na fin pa el overtime. Na time and a half singa kung dalimot ko mo itala cash. Itala ang alimigos mao fin pa il rela overtime il rela beyond 40 hours a week ay kaya nam tarik overtime il fatni talang ay katama me modol kiaw si mal fin overtime panga mot ko nga mimia manila lang finash manila mimia lang ta safe ko ano lang naman ano nga mo katabala alam mine parang atrak masing nga malan ngakilan paray kay Winfield lanti paray magkainalan somnige telefon ng palalan ka uspawn si ka isla kof sa ko uchak na rol mam tatalamin pang ilpain naman karangin mental siya at main magkanapangan na pang winil fin ko lan so pa sokol la pang yorek ma lan metlal fum niya ang aki dilan ra pang si becher mga fang sili kaya si mga ilosin katsum sigok mos tagani som sigok mos ta wang kuluko ya wangin mos naro pang si pang mga fang nga nikin lang follow up lala na som matara la rol ko Hilana som sang sen si ka uchak mta sis kelak yal porela moral kenim tawi. Masi aklu nga ki mga man kel basta ul me ki pelsi ma me teleksinatal nagin salama mi se. Anikin la King Fred il wang le na tako yang ama malam na ki malam ikas matako yang na Alex siya uyel dala wang, hindi ba tali na for, il pasu kemin na dala, kitlum kul siya il pasu.
Namin ngam ta na chiskel siya lean ma ngali lean ore lale foto na sil helper na pa sil Pastor William foto na pa na sil Pastor William apa ki me talik si wiel tal nga wang latlik siya akto na tal na kenya wang nga ang kadangan mga na at sa lalal fong na pa nga pa kung dalan na pa kaya nga ki may tayo kadin fæsil tal som na ron tal lain na kaiwa insang ak forsøg nga mo week na phone si itala ka so nataka na ron linarem may nga tala linarem alapay si nga so nalilo maluwa nga kat pidakim ta na nga oy kakum no som na ron nagenya ma tari nga me ko fuka me kum asa si ba kum aweng la kumatewan siya kum amatala ona nga matala leper yung guminsum yura ke falo pe metlik siya klu natal ne kenya ba wang na ona nga makamsum na sum na we nga chiwo siya na silki wasi nga chiwo sil siyak sila na lang man pa pe na masi timil fak na amaka tawasin ke uniste alun nis kasi pa wasin ke week to kay so na taga sunul na kenya ma amay nga pa el fin pasa siya yun na el tal pasa so met na no sin mai ngin lo sin para ay chunya ke lo male nga ma week to na el oy macho fan ji ka kung ala patria na pa ako fly matul leke anen ana angin al mame alla ci osos le ka pay ala pay ay kung nang alla le pater yo mas mo ba ci ame mga sunna ay fokum sunna tal moto na pay ipe na ma ci kung fa ka ay me ini na ko min sunna tal at mo konsum dakma ni nga mo kun mentala le par lang si kat fintagay ni ko punta sa tala laser lin mala parju apa akum tatalik natin na kinyi pengi me kung fin mod kumawi yung pa taliklung at alwangin le ki pe si fan na ki si fan na ala nga mo pe pang pe si makat natin fin pa arsalal fungi ko pa akum talat kuda sumsuk lang ali mo kum suna sum na rol tala wayang la kum pasta si para mamakum ala naldisel na pa palfa nice Kaya nga, may ini na pang responsibility kat fin pasta lepe kat tinaramaan when pang masira kat may sangin kitin pasta lamin kat papapan nakian may ki community large ngayon na masyaf la si wasaf ti fafas papay pang nakat ni yoke kat yoke may ush na masila finban ke email ka may kawai tala pe email ka nga fang sila may sila nga pa number 60 kata ka mema ay may sila wangin ka yay kat ti me il sanga kini tala ngat na me sira nga mo il me mo kat finita me sila nga kita li pa kanten kita chuka nga fom ta na kiti mit ko shay nga me kum ra ke us nga na ka kum pakante na kum tana kiti me kum kakaya ke tapang nga pakan spell pang us na nga folk lang atena lati kakaya ka na fan na nga sang kiti mit ko shay mga lima fin pangalima mit sa pas ka mit mas ka mema abang siya ni siya nga asom na ke email ka akisete kalin me da som ta na us na lalap siya apet na lap siya kansi mas kay yaktarye nga pakala apet siya nga ay gusto ka nga sang nel siya man tel siya ay ni siya tanggal inri klafa ka na ay ni siya mga sinpel siya nakyal tikinis duty man nga pakala apet na lalap siya wang door sangki kapin fence gundik na taka us na taka maske ko yakala na yan na payapet yun gusto kati taryalo na nga palya nga tingin Richard kum na using ayangan shoot na siyang kumin
sanke student me of na le fa yang basta William wala digin Richard tuin siya after niya pa kias was kunti nga kias la kapun so siya na shaka kapet na lalap siya usna phone siya sang sila pangan atigin basta William tuin siya na tigin Richard ko me ko me usin me pangan nga ako man sang sin me nekyo ma sang ben ay uy kati upele la kum an kamu kumirakan sila basta William okay kaya sila basta William il te wikite usnge fole fin pa esena la chipukya ta fo ye pa esena la chikitin mai cash na sang ila sang kete mo ni na oi te pangan rala ka te urik ma actually kete hasta William lupta vailishatin apaye kame mimie in kitakache ufinte na ka mimie in kete awin kitakat nga sang na ki nanaklak sang ki kaya awa nga sang usna lapsel diel wes kasiel katalen na pangamin pati kini jal fagal kitel talus ta esi naltewi kete us lal ngayal gala esi ang inilalan na il forward na pa nga mga sidigin ni Charles Fancy. Pangon na kumi itay kanjilal basta William pangin esi na kay strictly ki esi pa nga kum si man na phone siya te pangan style lang amin tenan ka nga te kite ang nga shoot man na phone siya kapangan papasyak to yung aki share na si Oskel basta William ta Masih nga ito nga sumanal ki masih ngayon min ay talawag ng Facebook kalte kain lang mga fact nga masih finne nga fact mo pangoyal basta William na ki me nga sam na pa ki we serve ki military post pa ki desum na ki training last kita training cycle last nga lupen na pa kan yung kita sum kain chun malim wang ida loop na pa na wasi nga pa na pa upea kat long si actress na kita tilon na ki me ngal ka me malat nga kita act pa ka actress na ma kita so ang stress in ni me ko so ang wang ni safla wang ni apa nga ma si wala sil basta William gitem dat kay niya Ay talaga spel Google Arts ka may magkitasyunil yan nakatwinosyun katigani sham kita akper kat saka kasi mga katate mot ko makulu ka ilya kita nje wokin na tagani large kama pangi masima aliyok siya na paya nakirek man nakikalain sa plush na singkata kat ina na nagatin may focus Tinnoing na kela tikat pa yokshipe mi da kat pa kat me kalan sa po krinte fin pa kan ma keni ma shukye me position nagi congress ma talin na dan ilosin sam la moit pa shak la losing na losin ka ini to la me mai ta ke inak frachi yak losin ta fela na ke level sila los ngayon sang akwoye livelihood lan mai to ka well-being ensure mawuma nagkiwa yurin mo ito kain mo chimay so malkan la constituents lal ngay may masyakala ngay syuk na inash small circle of my favorite people around him may show may kawak ma ilali palong nagkainin may position yok chupeng ang aliye mo may Kenny Balsis, Mr. Candidate Kenny Balsis, Elvinas, malang sinapay palak, yoso sinorek malal, malang si experience lal mamay lare, la ingin na ki government, nga itala ilte, inina ilan sum na ki chiche nga ilte inina lan sum lan become rich, ka inasi money, like lan me elevate me social status lala, na ki community lala, ay lesson lan ang mga changes nila lesson na look out for our well-being na FSM and KOSRAE in particular
Pang je ben a wo, je ben wo par nga taga namnas coach fin me na ke live sila broadcast sila nga fin pa if hala wo audio ke namnas tel like ye coach fin like ye share ye na ye Arsenal may kawaklom pakante ni diki me ta may kain access na ke masila ngilosin loyang naging arsika in sonolos me ang arsila naki me special election si Ricky July 4th nga. Kaya nga fin siya kin me wo len lumusing ya happy Sunday I hope it's peaceful and safe and it's blessed like mine ay nga palakin na pa kalanglan ka na si nga glomalap la me katil me si ko kolma mola ni gibel singan ka inwi ko pang nga sapi pang illusion me broadcast sila nga I'm optimistic. I think the way it looks my computer is telling me that there is audio, so I hope it is it's the case. I hope it's okay. Actually ko ron sa luka ma insang me ngan ye nga fa me aksa ki me sabi pro si mo Kulan sige sila ko noon sa kung ngun melim sa kupang Yata melim pang
Please, namna still like na share broadcast sila please. Kivarindar ipangay broadcast sila ngay. Makakulo malap ki me kakpench kilka osin ki Ilkonchen right now in Hawaii. It's 5 minutes until 8 o'clock. So far so good. I hope it's the same thing with you. I hope your rest of the evening is peaceful and blessed.
Alla posta met langs yon so kung neyen aastadik da siya kingam da usa system sintik na park darin nanti da ganun so nakaksakin material allowance ko ala na tato may pagkatadiksi tensa tiyakin mo matanong tiya madala tensa tiya Although ons mo isang aksa fila broadcast sila kung kulomal nafin sa community ki kanon live sila ngayon. I hope it makes sense to you. Ang akademya pang especially marang at ko
Inka if you go to the July 4th, Finan KOSRAE Ponte, Guam, July 3rd, Finan Hawaii, for special election in America. In the steps, I'm never gonna get a material on schools. Drinking coffee, yum. Then I lean like a phone of a fast sweet. Like blood doesn't care. Cafe. Inupe amakai inversan tayo may tangawale nala Toyay nostan fo Siske Emma Konache Kai Nakabe Kai Nakabe Fineste Singamaka Apkaran Chike Kafe Jaya Manalay Nakifo Alpefasri Lema Kanache Kai Makafe Pois Dai che leon su Oh, non si può amare. Dai, meglio sankali e
Dari Pangiluchen me live chilak ngay, broadcast chilak ngay. I want to wish you a good rest of the evening. Stay blessed and be safe. Hello, God bless. Love you.